Shmai, pnawn da, croeso I sesiwn Fit and Pimp pnawn DVI. Good afternoon and welcome to Thursday's Fit and 5 session. Nice to see you all. Gobeithio bod chi'n cael wythnos da yn yr ysgol. Gobeithio bod chi'n mwynhau y tywydd braf I gyd. So fi ddim yn mynd I cadw chi am hir heno. Ni'n mynd I wneud 5 munud o ymarfer corff, 5 gweithgaredd gwahanol, a ni'n mynd I fynd straight mewn iddo fe. Ni'n mynd I gael warm-up bach cloi gynta. So beth ni'n mynd I ddechrau wneud I just dechrau marcho ar y spot. Okay, so we're going to get into it quite quickly tonight because the weather's nice and I'm sure everyone would like to be outside enjoying the sunshine. So I'm going to mewn I bach o jog. Okay, we'll just go a bit faster into a jog just to get that heart rate up, ready to do some exercise. So here now, ni'n mynd I wneud 5 beth. Ni'n mynd I wneud squats gynta, wedyn ni'n mynd I wneud cylchod gyda breichiau, wedyn ni'n mynd I wneud supermans, ni'n mynd I wneud supermans o blaen, wedyn ni'n mynd I wneud bach o hercian, a ni'n mynd I goffen off gyda pengliniau uchel a heel flicks. Iawn. And then a couple of stretches, so fi eisiau ni rhoi heel ni ar y llawr, cael y gos yn syth, a just plygu mlaen. Okay? Just I stretcho hamstrings o'r ochr, ni'n cadw y cos ni'n stretcho yn syth. Okay, so this is just stretching the hamstrings and getting us ready to do some activity. We'll give the arms a bit of a shake, a few circles to get the top half of the body ready to go as well. And then a couple of rotations, okay, troi, nôl ymlaen i'r ochr, so cadw trad ni ar y llawr. Okay, da iawn. Short sharp, cymryd rhan bach o dŵr. So gweithgaredd cyntaf yw squats. Ni wedi gwneud lot o squats dros y cwpl o misoedd diwetha, so ddylen ni fod yn gyfarwydd gyda nhw nawr. Okay, so we're ready to go. Anthony. So start off nice and slowly. Okay, ni ddim eisiau mynd rhy gyflym I ddechrau bant. Ni ddim eisiau tynnu unrhyw muscles. Da iawn chi. Da iawn. Few seconds left. Da iawn. Siglo coesau bant yma bach. A ni barn I fy nôl mewn yn eto. Okay, there's so many variations we can do with squats. Okay, the ones that I'm doing today are probably the most basic. We can go into a jump. We can do all sorts of different things. I am digging a toe. Cofio cael cefn yn syth. Da iawn, fantastic. Second activity, we're going to do arm circles, okay? Cylchod gyda breichiau. Ni'n mynd I cael breichiau yn syth mas i'r ochr. A ni'n mynd I wneud cylchod bach. So we'll do forward circles for the first 30 seconds, okay? So rai cyntaf ymlaen. A'r ail 30 eiliad byddwn ni'n wneud cylchoedd am nôl. Okay? So pawb yn barod I fynd. Gawn ni 3, 2, 1, bant ni. So just cylchoedd bach ymlaen I ddechrau bant. So trio cadw breichiau mor syth yn ni'n gallu. A ni just yn mynd I wneud cylchoedd bach. Okay, small circles. We're going to keep the arms straight, or as straight as we can. And nice small circles. Okay, lle ni'n mynd bach yn fwy o seis. Okay, good. Dyna'r breichiau ni fod yn teimlo'n drwm nawr. So just yn mynd I roi siglo bach ban iddyn nhw. A wedyn byddwn ni'n barod I fynd unwaith to. Cofiwch tro hyn ni'n mynd am nôl. Okay, so it's backward circle this time.
Break it mas. So dechrau gyda cylchoedd bach. Okay, nice and slow, nice and controlled. Cadw popeth yn syth. Good stuff. Llyfr bach yn fwy size, okay, a little bit bigger. Still keeping that control, keeping the arms straight. You should be getting heavy by now. Da iawn. Bach o dŵr. So nesa ni'n mynd i wneud Supermans. Okay, so gyda Supermans, byddwn ni'n mynd lawr ar y llawr, byddwn ni'n mynd lawr ar pengliniau a dwylo ni, a byddwn ni'n gweithio dwylo a tra'n opposite. So byddwn ni'n pwysio mas, y dwylo mas, a'r coesau mas. So lawr yn barod, a wedyn byddwn ni'n mynd opposite arm, opposite leg. Bant ni. So codi cwrs a braich yr un pryd, ond bod nhw'n opposite. Okay, so right arm, left leg, left arm, right leg. Gobeithio bod fi cael hwnna'n iawn. Trial cadw popeth arall yn llonydd os ni'n gallu. Good stuff, da iawn. 20 seconds rest. Cyn mynd i mynd unwaith to. Okay, nôl lawr yn barod e. Here we go. Come on, cadw fynd. Mae'n 2 gweithgaredd ar ôl hwn. 10 seconds. Da iawn. Okay. So gweithgaredd 4 yw hercian, okay, hopping. And we're going to do hopping from side to side, okay? So ochr I ochr. So dyn ni'n mynd ar un gos, hopo draw i'r llall. Okay, so side hopping. Mae to, mae lot o cydbwysedd, okay? Balance comes into this. Okay, so we're ready to go. Onto one leg. To colli balance for now. Okay, so this is a bit like a speed skater. Okay, mynd o ochr I ochr. Da iawn. Cofio trio cadw popeth arall yn llonydd. A just hercian o un ochr i'r llall. Da iawn, good stuff. Bach o dŵr yn o'r to. Mae barod I fynd. So dechrau'r cwrs ar-train, dechrau trwy'r chwith. Good, da iawn. Keep going. Few more seconds. I hope. Da iawn chi. Okay. Un gweithgaredd ar ôl, okay? So last minute of work. So we're going to do 2 exercises here, but they're going to be opposite, okay? So tro cynta, mae'n 30 eiliad cynta, ni'n mynd I wneud pengliniau uchel, okay? High knees. A wedyn ni'n mynd I wneud heel flick, so opposite am y 30 eiliad olaf. Okay, so just on the spot, ffeindio lle, a ni'n mynd I fod yn wneud pengliniau uchel I ddechrau. Bant ni. So codi'r pengliniau lan, mor uchel a ni'n gallu. Da iawn. Trio cadw cefn yn syth, pen lan.
mynd yn penglin ni lan yn yr awydd. Can fynd. Hwna'n tuff. Reit, diwsio'r 20 eiliad o rest. So hyn ni'n mynd i wneud heel flicks, okay? So we're going to bring our heels up to our bums. Okay, so our heels lan yn uchel. Neud yn siŵr bod breichiau'n hi'n gweithio. Come on, bit more now. Bit i gorffen. Da iawn chi, fantastic effort. Well done. So newch chi fynd i gael dŵr a just dach y cerdded rownd. Newn ni quick cool down. A wedyn byddwn ni wedi gorffen. Da iawn, so ni'n mynd i stretcho. Nawr, so ni'n mynd i stretcho'r quads gynta. So ni'n mynd i dal ar un cwrs lan, cadw balance, a stretcho tu flaen y gwrs. Dal hwnna am o leia 10 eiliad. A wedyn newid y llall. Cadw nadlu mewn trwy trwyn, a trwy ceg. Da iawn. Newn ni wneud hips hefyd. So ni'n mynd lawr, pwysio penglin ni mlaen. A dyn ni teimlo stretch lan ar y top ar y hips. Da iawn, os ni'n neud yr ochr. Chi'n gallu gweld, ni'n pwysio mlaen. A wedyn teimlo stretch mewn fan hyn. Okay, da iawn. Os ydych chi unrhyw muscles arall yn dyn, okay, if you've got any more tightness, make sure that you stretch those muscles, okay, so whether it's hamstrings, calves, unrhyw muscles yn y coesau, triwch wneud yn siŵr bod chi'n stretcho nhw mas, okay? Fantastic, ymdrech dda heddi, da iawn chi gyd. Just i chi gael gwybod, falle bod chi wedi sylwi bod rhywbeth bach yn wahanol wythnos hyn. So you might have noticed that on Tuesday, we didn't have a session. Bydd ddim sesiwn gyda ni chwaith pnawn fory, pnawn dydd Gwener. Okay? So beth ni'n mynd penderfynu wneud yw torri lawr yn lle cael 5 sesiwn yr wythnos, a ni'n torri lawr i 3. Okay? Ni'n ymwybodol bod pawb nawr nôl yn ysgol. Chi'n cael really tough days yn ysgol. Okay? Mae'r tywyd yn really braf. Okay? A fi'n credu bod wneud 5 sesiwn ymarfer corff ar ôl ysgol. Mae fe'n tough arnoch chi blant. A mae fe hefyd yn tough arno ni, achos ni'n nôl mewn yn ysgol hefyd. Okay? So, am y cwbl o wythnosau nesaf, ni'n mynd i fod yn gwneud sesiynau ar nos Lun, nos Fercher a nos Iau. Okay? So, for the next few weeks, we're planning on doing 3 sessions a week, and they're going to be on a Monday, a Wednesday, and a Thursday. Okay? So, we have 2 rest days on a Tuesday and a Friday. Okay? I can imagine the last thing you want to do on a Friday afternoon after school is come and do some more physical activity with us, okay? I'm sure you just want to have a chill out, okay? Cofiwch hefyd, os nad ych chi'n gallu dal ni'n fyw, okay? So if you want to do more sessions, and on the days that we haven't got a live session, you can go back. We've got all the sessions that we've done over the past few months. Maen nhw'n gyd wedi cael eu safio ar channel YouTube ni. Maen nhw hefyd ar Microsoft Teams, okay? So mae digon o ffyrdd i chi gallu mynd nôl i watcho unrhyw sesiwn
chi wedi mwynhau eisiau gwneud to neu unrhyw sesiwn chi wedi methu. Okay? So there's plenty of opportunities for you to go back and redo any sessions if you'd like to do those extra sessions and keep doing 5 a week. Okay? So bydd dim sesiwn fori, bydd Steve nôl gyda chi pnawn dydd Llun. Okay? So Steve will be back with you on Monday afternoon am 4:30. Diolch yn fawr am wylio, na fi weld chi wythnos nesaf. Ta-ra!